Pemirsa Pemkab Bangli mewali nyiagayang anggaran anggen mecikang gedung sanes sudurung nyane kanggen TK SD Internasional ring Kelurahan Kubu Bangli. Penataan untuk undagan kaping kalih puniki rau makin keulengan ring gedung sisi kaje miwah kau. Bangunan gedung ring sisi kaja inucap sedurungnya neka angin kenah kantor dinas perpustakaan dan karsipan. Risampun OPDKI Calang rau mangkin gedung punike wantah ke angin kenah perpustakaan. Selanturnya gedung sane wentan ring sisi kauh selami puniki ke angin oleh SD Negeri 4 Kubu. Kepala Dinas PUPR Perkim Kabupaten Bangli, Dewa Widnyana Mayo Mausang, Pemka Bangli nyiagayang anggaran kantos kalih koma kutus miliar, ring APBD warsa kalih tali, kalih likur, anggen mecikang kalih gedung. Lianan punika pengupaya inucap taler kelimbakang kantos ring pekarangan miwah genah parkir, genah ngeranjing miwah pewates. Risampun pemecikan punika puput antuk selanturnyane pacang ke anggen kantor. Gedung sisi kauh pacang ke anggen kantor BPBD miwah damkar. Laris bangunan ring sisi kajo pacang ke anggen oleh silih tungil OPD lianan. Raumangkin penataan inucap kantun mungguh ring tender UKPBJ. Sekali kuningin gedung sane nainin ke anggen TK SD Internasional sampun ngawit kebecikang Pemka Bangli dawag warsane lintang. Pemka Bangli ring warsa kali tali selikur nyiagayang prabea kali koma siki miliar angin mecikang gedung sane ngandag ring sisi kelod. Raumangkin gedung inucap sampun ke anggen kantor anyar Dinas Pekerjaan Umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman. Ring warsane punika taler gedung sisi kangin kebecikang tur risampun puput sane mangkin sampun ke anggen kantor sementara DPRD Bangli. Dayu Swasrina, Palipos Nguningan.